turusha amajwi. Doko bimezereye. Jewe ndatera gutya. Kagame Paul tuzamutora. Mwe muzi icyo munsubiza? Murasubiza ngo twese tuzamutora. Let's go. Natwe niko tubigenze. Noneho ko tugiye kubigenza ni ukubarusha amajwi. Sibyo? Mujyane n'abinyuma. Abantu bagiye muri tayari. Alright. Niza batangira cyangwa ntangire? Turaza nyuma yanyu. Okay. Oya, ariko hariya ko muri kujya kwa Bruce Melody. Batamukunda. Twagiye. Kagame Paul tuzamutora. Aha. Ubuse baradutsinze. Bigo turabarusha. Okay, nashaka ko tubivuga n'amadarapo ari hejuru, sibyo? Twese hejuru n'abinyuma. Kagame Paul tuzamutora. Twese. Okay. Bruce, ntabwo dutsinzwe. Kuko hariya abenshi bari inyuma amajwi kugira ngo agere imbere y'abigora. Barakame nombereke. Umusaza muramukunda. Mureke tubikorere rimwe, sibyo? Tubikorere umusaza, sibyo? Zamura idarapo tuzamutora. Mukundira yatugejeje ku majyambere, yatugize ubumwe bw'Abanyarwanda, atugeza ku mihanda, ku mavuriro, abana bacu barize bararangije, umwana wanjye w'imfura yitwa Edi afite perime, afite diplome, agiye kwiga kaminuza mu Bushinwa. Ni wowe Kagame dukeneye. Ni wowe. Wewe witwa Mukamusoni Janati, aranuye mu murenge wa Kamembe, akarere ka Rusizi, umudugudu wa Buganda.
umuhanzi wacu haze hadutarabire haturirimbire nta wundi tugiye kwakira Nduwimana Zako. Rusizi gahunda niye haki ya Mungu tutamuvote kijana yetu. Amabendera yacu hejuru, amabendera yacu hejuru twese muri stade, amabendera yacu twese hejuru. Wow, byiza cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu karere kacu ka Rusizi, no munsi w'umunezero, no munsi turi bwakire chairman wacu, umukandida dukunda cyane watugeje kuri byinshi cyane. Nitwa Nyirahimana kugendera ku mabwiriza kugira ngo twese dusohoke. Ukunda iki Kagame? Kagame umukundira iki? Kugira ngo twese tuze kugera mu rugo. Mukunda ko ari intwari y'u Rwanda. Araza kubanza kiriya gice. Kagame ni chef w'u Rwanda rwose, turamwishimiye twese. Niki yagukoreye ikihari? Arababishinzwe baraza kuyobora neza. Abari muri stade baraza ko bihanganye neza, yaduhaye byinshi, yakunze abana, yakunze ababyeyi, twese adufura umusaruro. Niki yakoreye abagore? Niki yakoreye abagore? Abagore yaduhaye ijambo, aduha amahoro, aduha ibyishimo, mu ngo zacu kubera Kagame. Uramutegereje? Ndamutegereje cyane rwose. Umubonye wamubwira iki? Umubonye wamubwira iki? Ndavuga ko mukunda, n'abana bamukunda, n'ababyeyi twese bamukunda. Umukundira iki? Mukunda ko mugwaneza, mukunda ko tugira neza, kaduha umutekano, yatugejeje ku iterambere, atugeza ku mahoro aho abanyarwanda.
atugeza heza byishimo. Yadukuye habi atugeza heza. Yadukuye habi atugeza heza. Tuzamutora 100%. Witwa nde? Witwa nde? Fata ko kantu. Fata ko kantu. Nitwa Shaba. Ako kantu gafata. Imorali. Nibyishimo. Nukugaragaza ko tubwire. Bari muvuze ngo iki ngo enyanya. Enyanya. Mwavuga ngo iki? Enyanya bisobanurwa ngo hejuru. Hejuru. Ashirwe hejuru. Babivuge mu mashitwumva. Enyanya. Nyine bavuga ngo iki? Bavuga ngo iki? Mu mashi. Urubyiruko muri hehe? Abajene. Enyanya. Kagame enyanya. Enyanya Kagame enyanya. No. Kiriza. Nitubarusha amajwi ndabatamo. Oya. Bari buturusha amajwi. Dore uko bimeze rero. Njyewe ndatera gutya. Kagame Paul tuzamutora. Mwe muzi icyo munsubiza? Murasubiza ngo twese tuzamutora. Natwe niko tubigenze. Noneho ko tugiye kubigenza ni ukubarusha amajwi. Sibyo? Mujyane n'abinyuma. Abantu bagiye muri tari. Alright. Biza batangira cyangwa ntangire? Turaza nyuma yanyu. Okay. Oya, ariko hariya ko muri kujya kwa Bruce Melody. Batamukunda se. Bagiye. Kagame Paul tuzamutora. Aha. Ubuse baradutize. Bigo turabarusha. Okay, nashaka ko tubivuga n'amadarapo ari hejuru, sibyo? Twese hejuru n'abinyuma. Kagame Paul tuzamutora. Twese. Okay. Bruce, ntabwo dutsinzwe. Kuko hariya abenshi bari inyuma, amajwi kugira ngo agere imbere yabigora. Barakame nombereke. Umusaza muramukunda. Mureke tubikorere rimwe, sibyo? Tubikorere umusaza, sibyo? Zamura idarapo tuzamutora. Kagame Paul tuzamutora. Kagame Paul tuzamutora. Murabakunda cyane, tubakunda murakoze. Warakoze cyane, hejuru cyane.